Muhawe ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Mutarama 2024 mu gace ka Mweso hafi n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habyukiye imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za FARDC ndetse na SADC. Ku rukuta rwe rwa X, umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iri huriro ryagabye ibitero kuri aba barwanyi ariko intego yabo ari ukwica abaturage no kwangiza ibyabo. Yagize ati ihuriro rigizwe n'imitwe yitwaje imbunda ifasha FARDC kurwana, FDLR, abacashuro, ingabo z'u Burundi na Wazalendo ndetse na SADC bagabye ibitero mu baturage baturiye Mweso no ku nkengero zaho. Yakomeje agira ati M23 ikomeje kwirwanaho mu buryo bwa kinyamwuga irwanira abaturage n'ibyabo. Biravugwa ko muri iyi mirwano ingabo za Congo FARDC n'ihuriro ryayo bataye ibikoresho byinshi nyuma y'uko M23 yirwanyeho bikomeye. Ni imirwano ibaye mu gihe ejo ku cyumweru mu duce twa Karuba no mu nkengero zaho no muri Kibumba humvikanye imirwano, aho byavuzwe ko FARDC yakoresheje za drone n'indege z'intambara. Byatumye abaturage benshi bava mu byabo bahungira ahatari imirwano muri Rutsuru, abandi berekeza i Nyiragongo. Ni mu gihe kandi ejo rwabuze gica hagati ya M23 na SADC ifatanije na FARDC. Ibitero by'ingabo za leta ya Kongo FARDC hamwe na SADC mu bice bya Masisi bikomeje kwibasira inyeshyamba za M23, dore ko ejo harasagwa hifashishijwe indege za drone, ndetse mu bice izi nyeshyamba zibarizwamo twose twaraswagaho ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ni ibibombe biri kuraswa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo harimo n'ingabo za SADC, aho bimaze kumenyekana ko operasiyo ihuriyemo n'ingabo za SADC, FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo n'imbonerakure z'u Burundi yo kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ibi byemejwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko iri huriro ryatangiye kugaba ibitero, dore ko ku munsi w'ejo hashize ryagabye ibitero cyangiza ibikorwa remezo by'abaturage. Yagize ati ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo na SADC ibitero byabo bikomeje kwica abasivili no kubasenyera ibyabo muri Masisi. Uburyo barasa bihabanye n'ibitero bya gisirikare. Ku mugoroba w'ejo hashize kandi ibitero byaje gukomereza mu mujyi wa Kichanga na Karuba muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yemeza ko kugeza ubu ihuriro ry'ingabo DRC na SADC bakomeje kurwanisha indege zitagira abapilote ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na Sukhoi 24. Amakuru kandi avuga ko Igoma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru haraye hageze indege z'intambara zivanywe i Kinshasa kugira ngo bunganire izihari zisanzwe Igoma. Komeze kumana natwe mu makuru ataha, mukanda like, share ndetse na